Lipoi dung tu manang khailo Kriuchnia lon sumbo thuziu jisuniu dinlan ne John na piu Simon nang niu atu lungsa diangma jisuniu nang atu lungsa monma chuziu pakhuga maniul lon sum mi bo jeng niu Peter palung cheriu mi de si jeng niu pa niu pakhuga dinne rapiu yo nang niu pakhyang na si kambam me I niu na tu lungsa ye chiu bo nang niu si jiu bambo we jisu niu pakhuga dinne agu milidung tu manang khailo kru chuchat I niu pakhuga pachang paling din bo we nang niu na bo tinga nang niu tat khai ni bo bamga na chun na rang thuziu tat khai mi de chiudi nang niu thenwang misai nang niu tat khai ni magbo bamga na ben si ratluziu jutat sune kriuskiu hai chiu din bora Peter hai de chuziu sai khai ralo khadi si tingwang kendi phungwang rabo we chubo jisuniu pisi khai bo we chi chuziu jisuniu pakhuga dinne asai suirulo makai Peter niu mriwang boga katiu tubo lon jisu munga ntau pambo jisu niu kungbo khomai rapiu na tu zonra bo piusi saulo chiuziu maniu bo piusi pasai ga bamniu bo ngaude rapiu tu thone Luke chapter number 22. Luke chapter number 22, go verse number 31, verse 33. And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. Verse number 32. But I have prayed for thee, that thy faith fail not. And when thou art converted, strengthen thy brethren. 33. And he said unto him, Simon Peter said unto the Lord, Lord, I am ready to go with thee both into prison and to death. Haibago fulfillment has a Peter restoration to Blamga. John chapter number 21 ga scripture reading ga sana. This is we is papa mine. Peter defense and the denials. Peter defense and the denials to Balampanga. Luke chapter number 22 go verse number 31 ga sana 33 ga tang se Jesus Christ niyo Peter denials go lamga predict to was aliu ni ngawe. Peter defense and the denials to hanga aliu padum sum to aliu fuine Mikey ko nga na din sai point overcoming failure. Number 1 go verse number 31 go fighting failures Satan to this way haiga se haiga kau khai kami bo patu zu kau ra lai matan bam se saulo to bedinga Satan ne Jesus Christa kadi Satan go battle lay juwe commentary madung new ditine hai se Peter to sut kren bo Peter go future is a bright future pan you tingwang makian kam dira bo se Satan is jealous juwe Satan want to stop Satan is say mathak khai mi ni hai ga se Jesus Christ na Satan battle kam me but to sut kren ba me election go type ka sia hai ga sikam me verse number 33 ga victory over failures jeblam panga alif wine
Padum kat kaludin kami bo 31 se fuike. The Lord found Peter favor with God. Jesus Christa niyo kati pre ka divine nature to the pa, God nature kati human nature to the pa kati pre ka wang butinga pa chamai lum to 100% human to the pa bambutinga pa haisena Peter to machine mine rise hata sa tingwang sene di patu haise machine ba me tiba se haga clear tiba haga ngauluwe palamra God has favor with thee, Peter. Peter, natuwa se tingwang ni masumine, tingwang masemine. At the same time, Satan have desire to have you. Satan ni natu masenjaba me. He have desire to have you that he may sift you as wheat. Tohoy ko kantek ga fuisai. Rice mill ga to siu katak bukumza. Gehu to katak bukumza. Nyang bukumza. Satan ni natu kamharlang. Tai tungui la leng seng kasna ready ka pamine cha pas peheng pun sumine kam haraleng chudi next point ga alifulan ra basena but I have prayed for you jue hai ka sa alino heart chirobo Jesus Christ na Peter panai ko friendship ka chirobo panai pa disciple ka chibam tadi Jesus niyo Peter to kung bosi siye pato sa close to Peter niyo Peter ko koi ka sa Jesus Christ ta siye pugo koi bodi keng sibame panai has a best friend go tab brotherly pasipanago lulunga lungzo bambuan ga Jesus Christ na ha ga predict you me base let's say for example is it brother namrong we and his best friend etuke tubo dinga brother namrong we no one is Honibo nang new ato suita miro boy nang new ato denial chimiro dinga I heart chiro boy tubo siga pat ka bambo se Peter does you heart chibon lo you will deny me nang new ato deny chiro boy nang ato suita miro boy polon sum polon karo namage in like warning pa in like chance pa tuli nang polon sum to ato suita miro boy it is a dimbam boy ase deju ka Peter ase deju ka heart chibam lo dibo patu ka kungbo pugo master ka niyo nang ato suita miro boy no ministry ka nang ato tingkum sum di incuse nang asai sumine tu jubam tadi hai ka trials has wang butinga nang ato suita miro boy temptation hai si wang butinga nang ato suita miro boy tu hai ka alini sira basira Jesus Christ rapatu temptation kamage tingwang ni chamai na alu hai si to temptation kamsai mai disi ka chap nam ra mai hai never say God tempted me no doctrine the mawe se biblically wrong tingwang na alu tu wang the him mage kam kaur lai tu de par test chue tu de ka Satan rapatu him na lai him kaur mi la leng jeng gasan hai ka wang ju kam je ba me nang atu suita mi ra boy pelon sum ju nang suita mi ra da Peter se heart chu sang chu ba me hai ka se Sibuan ka Peter could have asked like you and me nang anai du why the kumbejo why me the kanje home my kang judas di jobam khaye kang kriya kriu khaji the kanje pluto nang point mana the kanje atu sui khami lo agreement the kana pimi lo tu di din bo sui why me Lord why me I hai sir nam lage hai si the kana aku ko wang lo tu se pa di mam sui this sai se di ka tu bo Peter ko ga bam mi bwe home mai dung ruang ka sana job to temptation come bokumja Satan knew job to tingwang ni pugo maturity size but to test tu bokumja hai ga se di tu bugo test size pugo ga wang mi boy judi hai ga koi bo khasira de lo tin God knows Peter future God knows your future God knows my future tingwang ni alu go future sie de para lo tu se Peter nam na boy tu si pas sie palam na Peter hai se lungli kami bo khawe chwe Peter hai se lungli mi khawe nang ide ha ka bam dong se lungli mi bo dum lyang nge zuring bo lu taw mi ba mi yang nge jodi kiti praise mi pum thi bo jenga sana non ka kau khailan jaba me jodi zuring bo ti bo se daw kami bo salvation which cannot be lost
halam kamak bo salvation kering bo ria ganazan ro khai kami bo ti bose tingwang ni si bo zenga sana but I have prayed for you pas lungli kami bo khawe pas tingwang ni kada kami bo khawe kering bo ria ka pazan si bammi bo khawe ti bo zenga sana pa ne dine I have prayed for you ti pa ne dine setan mi siye klo dimbo kam omniscience pa hai se wang rabo si siye Peter no de kamralo Peter no Acts chapter number 2 verse number 41 ka kamrabo ka to si bo ngam se pasi Pentecost ni bona 3000 about to it ABOUT above mane about samai hai se lunglie samai hai se si ba me pugo scopes die sang die tebo zenga sana Satan want to destroy Satan is a target come as John to come again Satan is a target come as katam do Andrew blue to pa come again panu 10 come as Peter to number 1 target is haga khaini boy palam panu sie pa is bright jue panu kamru ngam se ka to sibungam me this pani sinu buzenga sana Satan is a one of the same condition cousin betray cousin denial Judas bame Peter bame siga one of the Satan Judas to came him again but I'm not Judas the thing want to loot out makai papa rinting a cat the thing want to loot out makai sikumbo Christian came bame klugo aligo asinapi no testimony din mini Christian na tuba me puku platform na mazima me yes maziye tubam tadi paling za tingwang tu lukai mabo tiba sa Judas kumbo mai keng bame ali liang mai rong ngadi tiba ma bame haye tiba silage bame sem hagase Judas betrayed tirabo khadi Peter denial tirabo tiba go stage se haga nya tizu wang botinga Peter papalung limibo kadi puko future is bright tibo zengas na Satan nu king mine Satan nu toira matsur mine sui khai mine agreement se loi mine chalo the declare tibo haga se palam na para lungli kamibo khau zengas na tuni Judas tora kenglan rap geng ha mine palam ra para lungli ma khaye para tingwang tu lu taw ma khaye panu tingwang sai sui jo bam boisira treasury itu rangkang lengzengas ne patat bam talake masai mainiu petu din sampan na lengzengas ne di patat bam talake sigas ne papelung lima bo zengas ne he hang himself papa tu pron na maseng sai mi boy papelung linang mage mau mine itu berapa pasi mine sorry i mau mine itu berapa pasi mine itu repentance itu bose pakuga chapter kat di hai lunglima bo zengas na nang yes de lunglima sa repentance itu bose nukuga ha mi boy lungli bo itu bose tudi Peter papelung limi bo zengas na pa kauji bam tadi Jesus Christ ni puto dine nang ni ato deny tiro boy itu bam tadi para sulami ro boy itu si bo zengas na Jesus Christ ni dine I have prayed for you verse number 32 say point number 2 chisa I pon lu theng lage I have prayed for thee that thy faith fail not and when thou art converted strengthen thy brethren I see wang mi say strengthen thy brethren Peter go ministry as he habam ti sai thanai aliu de ha ga wang arong le za ministry comes a fellowship comes a aliu ha chi zu lungma ban ra boi ti maning hai si Satan nim sen ma se Satan kat tim sen ma ba no saraki ga wiu aliu kam lum mai dong samai sang wang arong le za ka keng ti za ti mo do to mo za Satan mo sen ma ge pugo hetmos Satan said your body belongs to you ti no Satan dim sa talo de tingo raki ko ami mane tingo ne dene nang se naron na masanulo natu naron na kamasanulo palam na nang tingong tu lukami butan ko ga tingong se bami boy nang se tingong raki chumi boy tingong pung chumi boy kam tania to lo ti boy Satan say no si make Satan dim sa your body belongs to you nang right ba me full authority ni ko ga ba me
nang takni bo bam ga talo bender ga talo mai to gira leng talo nang takni bo bam ga talo mai nin to khyamage this pane setan new dinji ba me juri sisi mage hai ga Jesus Christ na dimose strengthen thy brethren nang new nanu lilaza nang new tingwang ko ka malan wala ba tinga nasing namay dun to talaza peluto kasu khalo na pen da sanya kuwi bangam si kamlo this hai ga tin mi boy Jesus Christ ne Peter leng ka kheng chu hai palamra Peter pelung limi ba jeng kasna Judas leng jeng kasna pa ka kheng chu khai mage palamra Judas tingwang to lukai mage hai ga se aliu katam tambo lung chun di keng khamani pa ba sui yo we Jesus Christ ne Calvary cross ga pan sai ba tinga aga tu bu piu khanya is the right left to the hai ga muswang to the patu ma seng khai ban ra boy palam ra Jesus Christ tu panai pau bam bodi aliu si back side lam khami sa paludin pau ma ban ra ti kha tu pali ngo ba me siga panu sai ba tinga panu develop dimilo Father forgive them appeal pali tu kokelo pali sima ju kam ju bam boy pa ka kheng ji we short prayer panu ka kheng ji palu tu kwak khai lo ti we siga panu din ka mi la keng se panu ka kheng chu ko ma la keng se kwak khai lo ti we mai hin na leng chu ja chu ri pato se lungli ra leng palu se lungli khai mi lo ti bu ko ka kheng si ra ha ye Peter tu kum se ka kheng chu khai ba se ra sikum bo mai keng ba me liang ma dong Christian tu lo za tingwang Jesus Christian ka kheng chu khai ma bo sikum bo mai chu bam ti sai nang ye si Hindu mai song sai nang is Muslim my song sai we are wasting our time charaki ga talaje patu ka kheng chu khai ba ma se aliu go time waste chu ba me John chapter number 17 go verse number 1 goes on 5 kadang Jesus Christ he pray for himself John chapter number 17 go verse 6 goes on verse 19 he pray for the disciple verse number 20 goes on verse number 26 tang I say he pray for the believer to it non Christian madung unbeliever madung lang pa ka kheng chu ma ge hai ga aliu ngau lu se yes talo sa tingong la lu si dinwan lo gospel is mai in na lenge tu ja pi ba me Judy, ka kheng chu khai ka ba musira sau si tinggen ki tara lo sau se tingwang tu lu khai ja zuring bo dawro lo tibse tingwang na set chu mi ne loi kam mi bo no singa mai dong yo Satan leng jeng ga sana second chance pi ma ge tibse aliu sira tai fallen angel leng jeng ga sana cut the second chance pi ma ge Second Peter go verse chapter number 2 go verse number 4 ga rokhe ba me fallen angel wasu kapli wizu bam tadi karaiga tingwang panai paliu nuang chuza bam ka jang dibo fellowship team samja worship team samja bam kam dim la pa chance pi mage judi nang i leng jeng ka chance pi mi ba sa hai si desu ka ko wi ba sa ali liang mai dong as a converted Christian tonight tingwang tu luta la zuring bo luta wai tu Peter kumja mai to strengthen chumawo judi mai to zuku mi bo gain ba me Christian go character I don't like to worship Christian God so my gain God dim ba me dibo the can be nang se converted to bam the strengthen dibo converted to yes converted to me judi mai ko ga ko wi ba se lunglen ma bo ali ma converted to was a Christian ma dong go ka keng hara I converted to me to say to have freedom to me to was game ba me chalo zen madong ka keng ka ali lungchun ga tingwang to lutaw mi sa suimi boy Krista silo ring so lamine simple to kai bo Christian to bo Hindu my song to be simple to deeper to na taye ali cheng jai de matip hen na taye matit san na taye ali nature to na taye growth to na taye today Christian to the growth to manio Hindu piu dane ne convert to pa song di sa julung ba me Christian piu ne I Christian it is a Hindu my piu newly converted Christian to bender ga mazang ta bodi keng ba me what di ma ting on to tom sir swim ne tu like we go John chapter number 8 go verse number 11 ga de me my poison non ten za patuai se minwang batinga panu adultery kam za
mai dung ni wang the Pharisees mai dung ni Jesus Christ ta de wang the kam kaw ra leng jeng so ma sa wina pui do la jan thura leng ma jang ting ga ting on last ga Jesus Christ na de mi ba go and sin no more ti we go and sin no more nang ten ju ka ba sa thanai ga sina to hoi ga sina soi nei di nang ten la sa na nei di nang non se telan ta lo ti de mi ba alu liang mai dung leng jeng ga sun ra I ne man ning khai ba te nga alung chu sang chu we go and sin more ti bo type ga ba me ti mama go Honibo go and sin no more baptism kam ja ting want to lu tau ja lu khai ba ting ga ta lo se non ten hens lo ti bo type ga alu lung ba me si mau we alu hai ga sin clear kam ke 33 ga fu ke and he said unto him Lord, I am ready to go with thee, both into prison and to death. Victory over failures. Verse number 33. Peter knew. He made a greatest vow. I can say, upon a promise to go. Tingwang kuga wang the faith promise kambo. Ino. Jesus Christ aku kapan kerai bogara we bo prediction itu pa against you type ga demi boy no I can't deny you lagi ina sai sui boy kasai tang sai sui boy pa sigara fulfill you mo ke Peter se tuni kanam boga ago sermon gara hai se fulfill you me boy klodi Peter restoration ga pa moi je pa ki mine sina poi nyo izai kam liu nyo hai ga pa din I am ready to go with thee into prison. I am not ready for prison, Christian medong. Kakenka, I kumbomai, selfish katubo. Itu want to lotomine. Yes, welcome. Nuko blessings ira I welcome to we. Tingong yo, nang ni pikai po blessing. Lungwe sikyo lung po blessings ira I welcome to we. Yes, tingong ni toy kai ba me. Christian medong ra lungwe sila ke tibo hai. Lungwe ra boy, lungwe tung ra boy. Hindu pyo lungwe sa Christian pyo di lungwe ra ye. Tiri aliu go concept ga. Christian katibo ti bose ready. I'm ready for his abundant blessing, but I'm not ready when it comes to trials. Yes, liang madung keng ka hakumbo ba me. Tingong ten tiraleng or masai kasabo kahiambo mo tingara no inam lage I will cross isra ipungam lage juba mai keng juba me. Peter rasisi mage Acts chapter number 12 go verse number 3 go 19 down we think Herod just kubo piu kasabo piu hai se na patu hai se prison ga khai mi bo jail ga khai mi bo sisi ye pani kat pat kami bese pani fulfill chu kami bese Pentecost night kat sibo ngam kam ja mai dum ni ngau klak ja patu rom ma dum ni patu kam saraleng kam ja kam bo tinga pap mi mage hai sie aleng pi kai bimbo cross it to the pa khoi mi boy Peter restoration se wang lang ke ali fui lang ke Peter restoration go John chapter number 21 ga se John number 21 go 15 ga sina ali fui sang hoy sibu go restoration se wang ma khaga de pa mi lo ti bose keng ka ba me pani to duiri ga ta botinga backslide chu di ba me Jesus Christ anu wang lo nuko kamalum mo se bamja with faith kamalum mo se fung lo se wang lo ti wang mo tinga pa backslide chu se pa kau kyu mi boy tu di sigadi tingwang Jesus Christ anu patu is reject chu mi mage hai nang da talo nang ra asai sui ra leng bui mage tu dim mage patu zu khanglan bi Lord save me so that's prayer le no atu ran khailo atu zusu khailo tibetinga wang zusu khailan biye siwana ma Jesus Christ as to hoira Bible ka din kami becomes a prophecy ne din kami becomes a non my lang jeng gasana pa silas ring sulana boy it is a pakakhat lunga sana Jesus Christ sai mi botinga pa hom mai dong khansro pa zo this my khansanya pali hoise let's go fishing talamine palung yilan mine kalora tingwang na lang jeng gasana I sai ra boy na lang jeng gasana I ka bangki ga hur ra boy it is a din bam di bo piuse toira pugo net fung za krai ga pa ten bam di bo Galilee ga tal za chakha min ta di bam bo si pa telan mine pelung lilan mine pas tu di tingwang si pen mage hai ga Peter restoration si wang mi boy Peter go restoration tu ha ga sa John chapter number 21 ga si bo hi na se ngaulo za alu nyang ma dung tu di thana ga taw ga bam bo mai dung tu di
nang tingwang tu lutau mine juring bo lutau mine lutau lu mi basai nang kasabo kay hambo ka kaukhailan je bambu tinga Jesus Christ ne Peter to wang je din bo kom je nang tu atu di thanai chon hai si din ba me thoi thoi di din ba me lovest thou me more than this there's you ka deep to lies tu atu kan yu me se ali maning moi je maning kheno maning moi je maning ke pat ka bambo hi na singol za Peter ko ko wang za Jesus ne dinai lovest thou me more than this kati pri ka bambo chakha tu de ka example ji din bo suye nang chakha tu ni kung hen jama na ko family tu nang kung hen jama atu song di je pa ni kan yu mi boy nang na ko chakhu sulan tu kung hen jama thanai tilang tu kung ma jama hai bol la chi wang palon sum thi ju kan yu we first ga agape love tingwang go lung sabo second ga agape love pa ni kan yu we third ga brotherly hai ga wang za pakhu ga kan yu ba tinga heart chi mi ba me Peter pachun sai hai bol la chi kan yu hai ba tinga tingwang ma za I cannot do anything I want the Jesus za ma za kam nam lage tu je pa si mi ne hai ga se hai bol la chi ting hai ba tinga chun plu chakha min sange chakha isran chun min ra thake ira chakha min bo maira mage chun min sange daw mage khati daw mage nang idi wadi daw lage tingwang jaw ma sai tedi Jesus Christ wa ma tinga Jesus Christ wa instructions in king ma tinga chakha king je min lo we plu wang je ktiu sak tiu ma jam je hai bol la si kan yu me boy Peter nang I jaw ma je wadi kam ngam lage no je Peter ko di mi ha ka Peter pelung li mi nei Peter pelung li ka me bo se ngau ba tinga to ra Jesus Christ na ha ka final to the patu prediction se pilan nei pa sai ra bu tang di to Jesus Christ ni si mi nei sinwe history ga dem se Peter was hang upside down to se Peter go kam lum se ha ka aliu ni ngau lo we Peter no sai ra bo Peter no peleng chu khai ra bo he na se God is omniscient pa is ra thak na sikam ba me pa is ra all powerful God lay pa ni sikam bam bo jang ka to ra prediction na se thula mi nei Peter lu khai mi nei Peter nang ma san sek ju to ra le kap pa mi nei ti bo si bo ting ka tu thoi khai mi boy Peter has a tingwang leng jang ka na pring ting kat pa ja pa tingwang leng jang ka sai di sai khai mi Jesus Christ go hom mai khat ja pukhu ga sap jabo puku action sina pa klu din bo Luke chapter number 22 ga din kami bo sipuko lat keng se pa wang tang khai ja pring ting ga tingwang leng jang ka pa kat pa lomi aliu liang ma dong thanai kam lu mai dong aliu di tingwang leng jang ka kat pa lung ke aliu ma thiu ka keng thiu ke pi mu khum kyu khai lo I ka keng chu khai ne son bam da di thong kyu ra piu aliu liang mai dong tu pi ja ma tha ja na tu thong bam bo mai thiu khai mi do lo nang mak ja aliu wa di kam ngam lage nang ha sai aliu liang mai dong lung si lage liang nang ha sai aliu ha ga lung so ka ba mai tau so ka ba mai lung si lage sin nang so lung sa ja tanain chon dim pau khai lo pi na kom ja I am ready to go both into prison and to death. Kasai bugadi, kabangki gadi itar leng jeng kasan. Nugu crossy phung na jitar leng jeng kasan. I am ready. Ito hoy ka demine. Tibo mai chilura. Kering bo arya ka alu go jan rau khai kami bo kumza. Na ten ngam si to thui je ten lura nang thoi khai lo tu ja ting theng ring bo jao ba tingwa. Na jan tu ku zu kheng bo lu su khai thoi khai lo. Amen.